ballar. Nede? Barına mayram armaya ne çıkmaz oldu? Biz o kolay var. Gel bakın. Senere iyi geliyor. Şanı boyunda oğlum. Çok kaçma söz boyunca çeter kılavlar kaldı. Vasat bir yer oturan. Gel algan ballar. Kapatmayısınlar. Allah razı olasınlar. Kesingler olmak bro. Bir aytlardı. Boldu, biz razıyız, biz razı. Bardık razı. Na bugün. 20 yıllık 89 yıllarında 90 yıllık baldары sıyla hazır. Bir soyup nas. Sıytamakka çakırıp şu жерде oturabız. Nas. 90 yıllık balдарına bir 2-3 4 5 6 oturат hazır. Kalgan balдар şartқа байланышты келе албай калыптыр. Бұл жақта шашлыгы менен курдагы даярдап алып. Сигичке olmaz kol koltuk. Нас соктон ичип, семичке чагып өткөн кеткен сүйлөшүп отурабыз. Сөздөр менен. Шашлык пиширип коюп, мындай жакшы бир природада дем алышты. Жаңысында отырдық елік, да? Анда айында менілі отырып, сен екетерінде olsun керек. Жалғыз айында жүрген малдар, да? Анда зүйр олап. Шашлыктар бұш отат, сонын бол. Қой етінен. Осымнан қойайын, дәлше. Бұл жақта құрдақ бұш отат. Ташкентке барып, видео жүктеп қойдық еле, Ташкенттен шаршап келдім, қайра природа ашып, дем алғыла деп бір комментарий жазған екен. Ал кәл шашлык. Мынаны таштачы мынаны. Мына, ошол айткандай эле природа келип шашлык пиширип, курдак кылып. Мына дос балдар сыйлап, 90-жылкы балдар, 89-жылкы балдарды сыйлап, мына природада отурабыз, шашлык жеп. Шеф-повар курдак пишип. Дымнама да кылабыз деп, дымнама кылып койду, эми мунун баарын жеп алабызбы? Жеп албайбыз. Сый тамактын үстүндө жүргөнүбүзгө толук 10 күн болду. 26-числода баштаганбыз. Бүгүн 7-число. 10 күн эмес, 11 күн болуп кетти. 20 жылдык негизи только сый менен гана өткөн. Жакшы нерсе экен. Сый тамактын үстүндө жүрүп эле убактын өткөн. Мына дымдаманы зор кылып аттыр жигиттер. Шеф-повар кимден? Шеф-повар. Шеф-повар, сиз бул жактан окшойт, да? Аралашылса ширин болот да. Бардығы повар бұл, короче. Барды бірден өтпері повар. Ашы сан болаттыр емді. Дүмдәмә. Үндәмә олаттыр да бұл жаға. Бүгін ама жырғатма асылер. 20 жылдықтарды. Селенне нұр, а? Kapsılar var durun. Kapsıdan toz koyacak ne mal battı. Tıralır. На, Ciddi urbayağlar yapar. ұқырапчы. Ukrup vurduk. Салына барқыны. En çok. Жігіттер келтір таттында маны. Soğur pası oldu. Sulup pası oldu yani. Sarımsağı var. Sarımsağı boşun çıktı. Kesta koştukla kaldı. Oşke gol vardı da. Oşke zor vardı. Мына өте сон рефсеңе сон кене. Дәділ. Bunların ciddi uğrattı. Green oldu.
Qana. O maylı koydum. Sen az olup kalmadın. Bo'ldi, bo'ladi. Tatak da. Da, erkekler pişirgan tamak öte son şirin bo'ladi tez. Ya bol son boldur. Turab ol jigitler. Erkekler pişirgan tamak son bo'ladi. Oşta zar boldu. Erkeklerin bu tamağı öte son bo'ladi. Allah'ın Tem bo'ylamda talanın tamağı. Allah'ın tamağı şirin toplatıyorsun. Allah'ın tamağı şirin болады. Özü bir yerde otu güçlü болады. Su taza, Taza su, taza otunda. ot taza, kazan. Enana üylerinden otunlar dayını alıp geldi aralaş ve Ot Zerikay. güçlü, su taza. Şunda tamak şirin болады. Bakalım. İçine su. Ne kötürsen kişine. Bunu aldıklasın. Bunlama da bu sana ne? Ulan jigit öte kuştu pavara xeti. Suyuna alıp desek. Albay. Öte göngül bulup jasarat. Şu kuştu okşet. Şimdi dövrak koymadı mı? Şu sezodat da bulç pamoyun. Da bildi da. Bilit atışıl. Biraz azırak kokan sezodat okşet. Oho. Nar çaran yapsak buldu. Жоқ, ушул өзү сонун экен, ушул зор отур. Үстүнө таштан бастырып кой. Ottu öte silini yapsak buldu. Yok şunday жақсы şunday. Bir qaydağandayınca anam ottu azaytı. Saatті қарап қой, бір 2 saat тұрса. 2 saatта нормально. Bir qaydağandayынан немез отындарды алып таштайбыз досым. Ушундайла коюп тур. Ороктогондо bir Болды жүріп келеді. Наман асып койдук буюрса. Жигиттердин ширин тамактарынан жеткенбиздер бүгүн. Яктын кара шоран оттан болот. Анан кийин судан болот. Суусу таза. Сусу таза, оту таптуу. Оту таптуу. Тау күчтүү. Ошодон эле ширин тамактар жасалат мына. Секрет ошодо, сууда эле. Светке караганда, Пилта караганда. Пилтага караганда алар от таптуу болот. Мына от негизи оттун алып, оттун тамагы жакшы болот да, даамдуу болот. Жеген сайын жеген келет да буларда. Карачына күйүп аткан. Бир калпта, газ жагып койгондой.